گدارن دلال اف پروگراما که ناو دبه پادشاهی خوده بوناوه و مالبت اینوه حاضر بیه به وی خدمتکاری اون پادشاهی خوده ناس بکن هی کور بنالین و قرار رابون رونشتن و کرم و داخازا خوده بزاندن خوده آلی و بکه که هون وی پادشاهی هلدن و جینه وی حتی هاتی هبن کرم کن ورنه پادشاهی خوده گدارن دلال انوار اخرى خورده و سلامتیت خازن دیسم شکری نخوده که به تبیوه ام به هفرا دکارن لسر پیوا جین حتی هاته لبنهرن خوده و خواهی بکه ام زانن چاوا قرار وان پروگرامن خوده امی لسر پادشاهی خوده خبر بدن demek پادشاهی خوده چامه گوت هیا پادشاهی خوده دا پادشاه او خودیه اصلا جمعه اثبات کرد که خوده به یعنی خوده به حقی پادشاهه لنها جی امی لسر بنالین پادشاهی بنیرن لیش بنالین مجدا کریه تنه مرف demek مرف کیه پادشاهی خوده دا گلک بنالی هنه سیروبه هنه ملیاکت هنه میر ملیاکت باشقه هنه خوری هنه ساجی خیروب هنه لی چمکی گوتن تی لسر مرف ام بونا خادن یارن که مرف چوا گریده نا پادشاهی خوده دا خوده چجمت خازه و هم یکی چه بکن نه از الوار بخونم پارا مروان که مرف لپادشاهی خوده دا کیه و چه جد خواستنه من باشقه که از بیبلیای لسروان کاغاتان که گلکی سری و نشینن کتاب گلکی والی وی داکن لیم بکارم باشقه کری بونا مرف جبیبلای وان نمونا بخونن مثلا محلدای و پاره دا اف فکرین اساسی که فکر پیشن یعنی پارا پیشن که هم گرگی سر بنهران اوه حال مرف لدم افراندنه لی یا دادن فکر دادن یا پارا دادن امیلی بنهرن که حال مرف به گناه کرنه را او قرار خود چوابو demek بری پیشتا امی بنهرن حال مرف لدما افراندنه ده همی ایده ام زانن که افراندار خوده چا پارن پیشن دام پروگرام پیشن دام نهریه که مرف بخاشی به دست خود خلقی هات خلقاندنه لنها امی بنرن هی هورگلی لسر خلقاندن یعنی افراندن مرفان که خود چوا افکار کر پیشتانی demek ya پیشن اوه حال مرف لدما افراندنه demek اف بن پارجی امی بلایی سرسه بن پاراگن یعنی حال مرف لدما افراندنه بسه بن پاران امی بنرن مرف چاو افری یا دادن مرف بچه نگاری او بنیاتی افری یا سسیان مرم افراندنا مرو سرکه demek امی بری پیش دا بن پارا پیشن بنرن مرف چاو افری gelek zanayın ve dünyayı kevşbuna merv leser ve dünyayı cure zanebuna va tiştin rast ne rast va giridin le em zanın ko godna xode raste usaji godna xode le jin u fikir mermi merv va digire ko em bi ceribandin xaş dibinin ko براستی مرف به دست خود
افریه demek ez tiştekî jî jinek ji temayê wê da bêjim hinek dibêjin ku meriv mesele ji meymûne yani ji heywanata pêş dihatine lê bi rastî meriv vir qîmetê xwe yanî bahê xwe nimistike meriv ha qas nimizîne ku ji heywanata pêş dabê hestî heywanat ew meymûn çawa dibêjin heye du nigêwî du dest du guhê du çav lê xûna mêriv xûna meymûna yan fikir başqa ye meriv em ê valê binêrin xwe ruh e lê meymûn ne xwe ruh e ew bînberin ne ruhberin em ruhberin lê ew bînberin heskî em him bînberin him ruhberin dubare demek destpêbûnê du heftan da û bîstek bîst ez ê were bixwînim aha dibêje bona afirandina mêriv dibêje xudan xwedê ji toza axa erdê meriv çêkir û bîna zêndîtiyê pifî bêvila mêriv kir û meriv bû rihberekî zêndî demek em dibînin ku xwedê gava meriv afirand çi dibêje pêş de qalibê mêriv ji toza erdê toza xaliyê awa em bêjin axê afirand lê helahê ne zêndî bû lê gava xwedê bixa pifî bêvila mêriv kir divê meriv bû rihberekî zêndî lê dixwazim bîr bînim serê yekê da li kitêba afirandinê da çawa nivîsare xwedê ne ku tenê meriv afirand lêsa ji nivîsare ezman û erd afirand û serê serî da dide kifşê ku xwedê çawa ronayî çêkir sterkên ezmên çêkirin belayê ser parparan kirin dinya çêkir başê li ser dinê masên berê çêkirin heywanet deyrede û hemû cure dar û şînayî lê tenê bona meriv tê gotinê ku ji xwedê da bîn hate nava wî nava mêriv yan nava adem çimkî hemû kes bi gotina xwedê efirîn lê bi destê xwedê û bi gotina xwedê meriv afirî ji wê ser da zêde ji xwedê bîna zêndîtiyê hat demek ez cikî din ji we re dixwînim zebûra 134 da nivîsare ku dibêje vir ji meriv li destê xwe pêxember ku dibê xwedan hera ez tu nebûm lê dîndara min çavê nîgara min ber te bû te ez xwiliqandim vê yekê li destê xwe belê yek Tesalonîkî 5:23 da ji dîsa dibêje ku meriv ji qalib ji bîn û ji rih heva ye ku xwedê xwiliqandiye lê niha em ê bin para du da binêrin meriv bi çi nîgarî û çi binyatî efirî yanî bi destê xwedê hate efirandinê destpêbûn yek 26-27 da aha nivîsare divê xwedê got em bi nîgara xwe û mîna xwe meriv bixwiliqînin ku hemkumî li ser masên berê deyredên ezmên heywanatên temamiya dinyayê û hemû şûlikên li ser erdê bikin û xwedê meriv bi nîgara xwe xwiliqand bi nîgara xwedê ew xwiliqîn ew nêr û mê xwiliqandin demek em dinêrin xwedê belê nêr û mê yanî adem û hêwa xwiliqandin lê gotina xwedan dibêje ku meriv bi nîgara xwedê bi şiklê xwedê ça bidin mîna xwedê hate xwiliqandinê baş ew em ê wî binêrin ew ku em dibêjin nîgara xwedê yan mîna xwedê ew
گوتن ناچه سر لاشمه سر فیزیکی لی بروحانی همی باشه لسر ویه که بنرن demek hem dinlerin ki Xwedê bi destê Xwedê meriv xwelikî û meriv bû bînberekî zêndî bi binyata Xwedê çimkî ji Xwedê da bîn çû nava meriv û hingê meriv hê ne gunehkar bû ne xaysûç bû bê qesûr bû bi destê Xwedê pîroz xwelikî bû û gotina Xwedan dest pê bûn yek sûyekê da ku dibe çi qas ku tiştên efrî hebû Xwedê ser da nihêrî axiriya xweliqandinê nihêrî ku her tişt gelekî qenc e yanî baş e dinyayê da hê gune xirabî tune bûn nîbûn demek ev binyata ku nîgar û binyata meriv em ê dîsa çawa me got em ê bi binpara binêrin belê ser çar coran dibe mesele ew ku em dibêjin Xwedê mîna xwe yan mîna nîgara xwe xweliqand berî pêş de ev e xeysetê meriv hingê xeysetê adem qenc bû Xwedê qenc bû qenc e niha ji qenc e lê gava xweliqand dema xweliqandinê adem jî qenc bû bê qesûr bû şaşî û gunehê wî tune bûn ya didan ku nîgara Xwedê da ye meriv ew kes e kes e çimkî dest pê bûn di du hejde bîstsya da dibêje Zebûna 119-15 da dibêje we re bixûnim di du hejde û bîstsê çi dibêje divê Xwedan Xwedê got ne baş e ku meriv tenê be ez layiqî wî alîkarekî bona wî çêkim û bîstsya da divê û adem got gava Xwedê xeweke kûr anî dî ku dirêj nekim ser adem ji parxana kêlekê de xist hêwa çêkir paşê divê gava adem serxa dihat got niha ev hestû ye ji hestiyê min bedenê ji bedena min wê re wê jin navkin çimkî ew ji mêr hate heldanê hela binêrin berî vê yekê ku adem xewa kûr bihata ser Xwedê kulfet wê re çêkir divê Xwedê hemû heywanetên çolê anî berê adem re derbas kirin adem rast nav wan kir û rast jî nav wan kir lê divê xwe re heval nedît demek difikirî lê paşê gava ji xewê rabû wî nedît bû çawa hêwa xweliqî lê femê wî ku em dibêjin kes e yanî kes çi ye fikira kes heye em dinêrin binê meriv difikirin malan çê dikin xanya ereba xwarinê cûre cûre çê dikin û em dinin bi çi firq dibe ji heywanetan teyredan û hemû efrînên mayîne li ser dinyayê heskî hezara sal derbas bin ew heywan nayîne guhastinê çimkî ew hezara sala dîsa wê hêlînê xwe re çê dikin yan wê nelê xwe re çê dikin xwarinê çê nakin tiştekî mayîn nafikin hema tenê bi bîna xwe rast e serwaxtî nava wan da ji Xwedê daniye lê ew nayîne guhastinê pêş da naçin çimkî ne kesin ew yanî ne rûhberin lê meriv rûhber e ji bo wê yekê çi qas diçe ew tiştê nû dixweliqîne diefrîne ya xeset ew aliyê meriv ku mîna Xwedê bî ya sisyan ev e ku meriv dikare hukm bike çawa Xwedan Xwedê hukmdarê erşê ezmê ne erd ezmê ne îsa jî wî hukm da ku meriv bikare hukm bike çimkî got hukm bikin li ser hemû efrînên li ser dinyayê heta teyredên ezmên jî demek ev ev şikilek e ku mîna Xwedê ye ew ev e nîgara mîna Xwedê çawa me got
نه که آلی لاش دا مرو مینا خدایان آلی دین دارا قالب دا لی آلی کاربونن خدا مثلا کمه گود خیست خدا قنج بو او کس رهبره اساجی دکار حکم بکه یا چارانشی اوه که او دکاره بافرینه چا میگود مرو دا افرینه تشته نو چه دکه خانه چه دکه عربا چه دکه تشته گلک می فرن عزمین فروکان چه دکن لی تشته ماین حتی 9000 ساله تو کسی نه دیده میمونه یان شیرک یان گور و روی و یان تشتکی ماین هلدن تشتکی خالی یان جدارا چکن شکلکی لیخن نه demek emi derbazی نها مرمی افراندن مرو سرک بن خوده یعنی خوده مرو بونا چه افراند دست ببونه دا سر دا 15 فدان دا نویس ساره دویجه خدا مرو هلدا اول خاص باخی آدانه دا جوار کرد کوه بیجر که او خای بکه خدا تمی دا او گوته مرو جهر رزن دانه نوا خاص باخ داد کارم بخون لی جدارا زانبون قنجی او خرابی نخون چمگی وی روژا که هون وی بخون هونه بمرن خدا گوت نه باشه که مرو تنه به او باشه دوماید که چاوا هوا خلقاند demek merem afronduna merve sereke gelek merem hebun çamego xode çekil go merv hukmi lisser harde bike lev hukum kirin ne meremi sereke bu merek mi sereke eve işaya çisi hafta da gotna xodan dibijek ko min bona rev şaxa merv xulqand çekir ko rev şamın bek kefşe لی 1-26-27 دا جی همه سری دا چاخ گوتن تیل سر مروان خود مره میخواه سره که و ناشیر همه سری دا آشکرد کرد بیشه چه گوت ام بنیگارا خواه و مینا خواه مرو بخلقینن خدان مرو خلقاند که نیگارا وی دا به مینا وی به او وان هر آلیان وان آلی پیروزی دا آلی زانه بونه دا آلی رهبر بوینه دا آلی حکم کرنه دا او اساج خود خلقاند ند مرم دانی که وی آلی دا جی مرم مینا خود به یعنی حتی بجی راست روژن خود دست ببونه نینن او حتی هیه لی مرو راست روزایی دست ببونه هیه لی آخری خود قرار کرد که حتی مرو بجی demek ام دخونه رومای 16-25-27 دا جی دیسا و یک ادویجه یک تسانگی دو 12 داد به من مرو خلقاند بونا رو شاخا بونا رومت و پادشاتیا خوا پادشاتیا من دا مرو بجی demek بنالی کی نوا پادشاتیا خودش او مروه که گه تاوی خوده بجی حتی لی بی امبیل بینم که ما گود حال مرو حتی گناه کرنه گلک جیجه دست ببینی یک 26-28 حتی ما خواند متا 5-48 دا رومیا 8-20 نهان دا گلک دران دویجه که خودت خوازه ام نیگارا خوده دابن ام مینا خوده بن لی چه قومی خود تامی دابو میخواند که گوته بو جوه دارا زنه بونه قنجه و خرابی نخون روژا خان وی بمرن یعنی خود تامی دا حکم دانی که نزیکی وی داری نبن لی همی پاشه بنیرن گناه چاوه هاته دنه لی کن کرتازه بیجم که به دست مار یعنی شیطان
هوای او تمی خود ترباند و دو جوی داری خار هلدا دا آدم جی خار و بو گناه کار چما چونکی حقیا خود ترباند خود دستور ندابو لیوی دستور خود پیپس کرد یعنی قرار خود درکت و وی راحت حساب چاوا گناه نگوداریا خود اف گناه و دو خود هلدا آدم و هواش باخه یعنی خاص باخه آدان درخستن در پی گناه کرن را ایدی آدم هاتا گوهاستنه بنیاتا خوده پیروز جوی چو ابو گناه کار الی گناه کرنه او الی مرنه حتی اینکه الی مرنه نه الی مرنه بو نجی الی گناه کرنه بو لپی نگوداری را بو گناه کار و اصلا خوده اوش باخ آدان درخست ایدی او نکار بو بکتا پادشاهی خوده لی خوده وی را رزگاری حاضر کرد گدارین هجا ام پروگرام خواه دندا ایدی بونا و یکی بنرن که خوده چاوا خوازه گناه مروان آفو بکه که دیسا وان وگرنه پادشاهی خواه چونکه ری گناه کرن دوش پادشاهی کتن خدا دعا روزگی خواه بکه گدارین هجا ام جایی که دیسا به هفرا برام خدا کرم خدا لسر اکرام وبن خدا و مالبت و مال و خواه بکه گدارین هجا اگر پرسکی و هبه هندکارم به آدرس لسر اکران ونه مرا بنویسن و همه گلک شابن کدکارم و را خدمتی بکن چاوی برسه و پرسه و بدن خدا و حسن